degradaciju položaja nastavnika u učenju. I upravo zbog toga krećemo u jednu novu fazu promocije ove profesije, nastavničke profesije, podizanja ugleda ove profesije u društvu. I sada dosta o nagradu, samo nagradu se reći, Džajan i organizacijni odbor. Moje je samo da kažem da ovo je jako... Leđe i više slobode za nas, tako? Mislim da će Jelena Aleksić najbolje da kaže kome kako oni to realizuje na svom terenu. Dobar dan svima prisutnima, hvala što ste ovdje, hvala Fondaciji Ale Kravčić i gospodinu Kačiću na ovoj jednoj prilici da vratimo sjaj i ugled našoj nastavničkoj profesiji. Izuzetna čast i zadovoljstvo biti među ovim sjajnim ljudima i drago mi da sam tu kao predstavnik, jedan od predstavnika nastavnika školskog sistema, odnosno naše školstva. Nastavnici i obrazovanje su temelj svakog razvijenog društva, to sve znamo. Oni gradi i oblikuju nove generacije, nove ideje, budućnost svake zemlje i naroda. Mi svakodnevno ulazimo u svoje učionice i susrećemo se sa svojim učenicima, ali zaista se susrećemo sa njima. Oni od nas stalno očekuju znanje, integritet, autoritet. A još više od toga, oni od nas očekuju i traže lični, odnosno ljudski kontakt sa nastavnikom. Oni ne žele da, i nije to potrebno uopšte, da govorimo okolo sa nekim papirima i sipamo neke informacije, dok upored evidentiramo sve što nam je to danas zadato od administracije. Dakle, oni žele da mi ih vidimo sa svim njihovim vrlinama i manama, da ih saslušamo, da porazgovaramo sa njima, da možemo da primetimo ako su možda tog dana uspavani, ako su tužni, uplašeni ili nekad i poštedimo, zažurimo na jedno oko da tako drugu priliku. Znači, nije suština našeg posla, onako kako ja to vidim, a radim u prosvetu već 10 godina kao nastavničkog jezika i književnosti. Mislim da nije suština našeg posla da mi konstantno iz dana u dan samo sumiramo neka zapažanja i podatke o svakom njihovom koraku i potezu, već zapravo da ih upoznamo ko su oni, kakvi su, šta su njihove potrebe, koji su njihovi problemi i da radimo na to. Dakle, oni su, kao i mi, ostali nastavnici, uvek pod utiskom čini se kao da smo samo pod nekom evaluacijom. Dakle, samo nas neko ocenjuje, svaki naš korak, potez je procenjena. I to je jedan od pominjenih izraza, da kažem, pod navodnicima u prosveti našoj. Kao što učenici to ne vole, baš ne volimo i mi nastavnici, jer dok mi upisujemo sva ta silna zapažanja o svakom njihovom potezu tog dana, mi zapravo gubimo dragoceno vreme da zaista upoznamo svoje učenike ili da im pomognemo da ovladaju svojim veštinama i znanjima. A pritom budemo uz njih da prolaze kroz svoje različite trenutke životne, i lične, i porodične, i lepe i ružne. I kažem, više je u fokusu ta evaluacija, takozvana, što je nekako po meni manje bitno od onoga kako mi gradimo odnos poverenja sa svojim učenicima, saradnju, kako gradimo interakciju sa njima, kada pritom zavole znanje i obrazovanje i još postanu dobri, čestiti, što je nekako naš glavni cilj. Bitno je i to da ih inspirišemo i pokrenemo na lični razvoj i sazrevanje istraživanja. Naši učenici, dakle, žele da mi ih posmatramo kao celovita bića, sa svim svojim vrlinama i manama, baš kao što i mi želimo drugi vide nas. I što je najvažnije, naši učenici također žele da ispred sebe imaju jedno ljudsko biće sa svim svojim vrlinama i manama, znači sa dobrim i lošim danima, ali koja je zaista spremno da posveti pažnju i želi da se njima, da im svojim rečima, znanjem i umećem nešto dočara, objasnim, tako dalje. A ne da, na primjer, u centru svoga rada postavlja neki udžbenik kao neki osnoven izvor znanja koji mora imati takve korice i da ima takve
ilustracije. Inače, radila sam tako svoje karijere u različitim školama. Neke su bile bolje opremljene, imali su više kompjutera, digitalne tehnologije, više prostora, više udžbenika, a radila sam u nekih drugih u kojima nije bilo tako velike opremljenosti i bogate. I mogu da vam kažem da te male škole nekada koji nemaju toliko kompjutera i digitalnih mogućnosti zapravo nekada daje mnogo zdraviju atmosferu i podsjećanju za svoje đake i za svoje nastavnike i za sve učesnike u procesu nastave. Tako da nije istina da je jedino ta opremljena škola dakle garant nekog kvaliteta znanja. Tako da mislim da treba pronaći neki balans dakle između tih digitalnih tehnologija, između udžbenika, između jedne zdrave atmosfere u našoj školama. Naravno da treba da postoje rezultati za svega što radimo. Bitni su rezultati, bitne su i takmičenja. Ali nekako mislim da su te najvažnije stvari zapravo koje mi sa svojim učenicima svakodnevno radimo, da su to zapravo stvari koje se ne mogu evaluirati i izmeriti nijednim instrumentom. Dakle, to su neke stvari koje ne možemo definisati. I još bih htjela da kažem nastavnicima da smo mi jedna zaista radna i prilično onako prilježna, plemenita vrsta ljudi koji radimo, pa mi tako volimo da verujemo jedan važan posao za našu budućnost. Nažalost, mi smo godinama obezvređivani, kao što kažu i kolege, degradirani, spušteni sve niže na društvenoj lestvici, jer mi smo stalno pritiskom ugovore na određeno, čekaju nas iz škole u školu, dakle iako imamo po 10 i više godina iskustva, sa 40 godina nam kažu da smo mi ima vremena za vas, mislim tek na početku, ne možemo da rešimo svoje stambeno pitanje. Imamo mnogo problema, mislim, od finansijskih do planiranja nekih svakodnevnih životnih stvari. Tako da, upravo je gospodin Kamil kaže da je sramotno da nastavnici imaju i budu tako malo plaćeni za svoj rad. Također, procenjuju nas i roditelji, procenjuju nas i mogu nas prijaviti javno, kogod nas, kome god pada na pamet, ja? I onda u takvoj situaciji mi ne možemo da govorimo o željnosti nastavničke profesije i ne možemo ni ljubiti decu koja ne žele da upisuju nastavničke smere. I to bi bilo to od mene kao nastavnicima.